Goro za Kamusime Sako ku Rugarubirizi eruko gutora timu ya Radio West hagori itana harizoro ezitebero mushweka cyo kubanza hamwe ne ca kabiri. Ivan Murunji omuhereza ha Radio West ashabira abantu beshwekeci okugumana bahorikiriza Radio West no kugira ngo twongere kunywanisa inganda karode hose atatu gushaka imyaka 2 na mukaga y'ubuhereza ngeno twine kinihiro nico twesire ekinihiro mirankongere kwa tunatambura myanya nkeji turaturongera kunywanisa Radio West n'abahurikiza bitu n'abarebe ba TV West kugira ngo turi hamwe muri kimwe cyo cyabasika mu history ya Kamusime Sako na Rubirizi kutwariza hamwe cyaba ikintu cy'amani munonga kubanga tutukata isaga TV omucharo chito eki twashomera munonga erizoba akugira ngo TV West iza umwanya gwitu ncumanyisa ngo tirontukura kandi na district yitu ende kura umbye mizano yongegeza correcting ensho bizitu kongompira gori izoba kwa buri hari embera yaba Paris na Baraina cyo kirakigambe abo kubacho nico cyakira kutenda konga since it was a friendly match complaining kagenda drawing board kitereze yashoba dene perera akora cyo kimeke shwanti tafuna muwini ahampiro guhabire hono kwangure biconco ebirumwente tanka TV hamwe nebindi kandi bigabirwa ba Kamusime Sako abasimire no buhereza obwa Radio West. Kamusime Sako ekikuru munonga necho muntu wahansi kumanyangu entasa irwa natasa omukayeya arevo ya family ashimira kwa natungaho certain percentage yashimira kwa nanaye bicira ahabwe ntunguka yanyicyakari ngurente na Kamusime kumare myaka 8 na gezo nazana kazana kinazana no mucara wanjogu birebi batkorire bakuturabya kurunji nahenda na kurecira abocente nje nyuma yanje gasha kwa Onesmus Ndyanabo.